Reka ambasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza no kwihangana. Turababwira ko mu uruko rwa Perezida Kagame w'u Rwanda hari kuvugwa inkuru y'ibyishimo. Turababwira kandi ko abagize komite y'abaturage mu kwicungira umutekano basabwe kudatezuka ku ngamba zo kumira ibyaha aho batuye hose. Turaza kugana ku musozo tubabwira kandi kuri bimwe mu byo wamenya kuri Minisitiri mushya wagiriwe icyizere cyo kuyobora guverinoma y'Ubufaransa. Izi nkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye banze mfate akanya gatoya amba ashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri w'agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira cyane. Ariko turanazirikana mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, mwarakoze cyane guhitamo twebwe, ariko turanibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Hirushwa, hani ku Ibendera TV, ikaze. Brian Kagame, umuhererezi mu muryango wa Perezida Kagame, nawe yarangije amasomo ya gisirikare mu ishuri ryo mu Bwongereza ya Royal Military Academy Sandhurst. Yanarangijemo mukuru we Ian Kagame, rikaba yarananyuzemo abakomeye ku isi barimo ibikomangoma by'ubwami bw'Ubwongereza, bakaba abahungu b'umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza. Amakuru yo kuba Brian Kagame yarangije muri iri shuri ryo mu Bwongereza yatangajwe na ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu Johnston Businge mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X kuri uyu wa gatanu tariki 13 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024. Ambasada Businge ubwo yifurizaga ishya n'ihirwe Brian Kagame yagize ati, ibirori binogeye ijisho bya karasisi ko kurangiza amasomo muri Royal Sandhurst Military Academy mu Bwongereza uyu munsi. Ndagushimiye ofisiye muto Brian Kagame. Igihugu gitewe ishema nawe, turakwifuriza ibyiza. Amafoto yashyizwe hanze na Ambasada Businge agaragaza ko ibirori byo kurangiza kwa Brian Kagame byitabiriwe na Madamu Jeannette Kagame ndetse n'abakuru ba Brian Kagame haribo Ivan Cyomoro Kagame na Ian Kagame umaze imyaka 2 arangije muri iri shuri, bari kumwe kandi na David Nsengiyumva nawe warangirije rimwe na Ian. Muri Kanama mu mwaka w'2022 Ian Kagame nibwo nawe yari yarangije amasomo ya gisirikare muri iri shuri rya Royal Military Academy Sandhurst, aho bari barangijemo ari Abanyarwanda 3, we na David Nsengiyumva ndetse na Apake Udahemuka. Iri shuri kandi ryizemo ibikomangoma by'ubwami bw'Ubwongereza aribo Prince William na Harry, bakaba abahungu b'umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza. Abandi bize muri iri shuri bazwi ni Muammar Muhammad Abdu Miyan Al Gaddafi wabaye perezida wa Libya, unazwi cyane mu guharanira ukwigira kwa Afurika. Tukaba rero natwe ku Ibendera TV tumwifurije uyu muhungu akaba n'umuhererezi wa Perezida Kagame ishya n'ihirwe.
Reka twihutiye tugane ku yindi nkuru. Turababwira ku nkuru ituruka muri polisi y'u Rwanda, ikaba ivuga ko abagize komite z'abaturage mu kwicungira umutekano basabwe kudatezuka mu ngamba zo gukumira ibyaha aho batuye. Polisi y'u Rwanda yahuguye abagize komite z'abaturage mu kwicungira umutekano bo mu turere tugize umujyi wa Kigali mu rwego rwo kubongerera ubumenyi buzabafasha mu gukumira no kurwanya ibyaha bihungabanya umutekano w'abaturage. Aya mahugurwa rero y'iminsi 2 yateguwe ku bufatanye na Minisiteri y'Umutekano n'iy'Ubutegetsi bw'Igihugu kuva ku wa 4 tariki 12 kugeza kuri uyu wa 5 watambutse tariki 13 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024, akaba yaritabiriwe n'abagera ku 1186 bo mu turere twa Nyarugenge, Kicukiro na Gasabo ni mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Hatangiza aya mahugurwa ku mugaragaro w'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu Benjamin Sesonga yavuze ko nubwo u Rwanda ruza ku isonga mu bihugu bitekanye hakiri ibyaha bihungabanya umutekano w'abaturage, bisaba ko hashyirwamo imbaraga kugira ngo bikumirwe. Uyu yavuze ko ariko nubwo bimeze gutyo hakiri ibyaha bikigaragara mu guhungabanya umutekano birimo ubujura, ugasanga hari aho bamwe bakirarana n'amatungo batinya ko yibwa, hakaba ibyaha byo gukubita no gukomeretsa akenshi bituruka ku biyobyabwenge n'inzoga zitujuje ubuziranenge, ikanakurura izindi ngaruka nko gutwara inda zitateganyijwe n'abana bava mu mashuri kubera ihohoterwa mu miryango n'ibindi. Uyu asaba abagize izi komite rero gukomeza ingamba zigamije guhangana n'ibi byaha bafatanya n'inzego z'umutekano no kubigaragaza ku gihe kugira ngo bikumirwe. Komiseri w'ishami rya polisi rishinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage, Assistant Commissioner of Police ACP Teddy Ruyenzi, yibukije abahuguwe ko ari ijisho ry'abaturage bahagarariye mu gusigasira umutekano n'ituze rusange aho batuye, abasaba kudatezuka mu ngamba zo guharanira gutura mu midugudu itarangwamo icyaha. ACP Ruyenzi abashimiye uruhare bagira mu guharanira umutekano w'aho batuye by'umwihariko n'uw'igihugu muri rusange. Abizeza ko polisi y'u Rwanda izakomeza kubaba hafi no gufatanya nabo muri gahunda zigamije umutekano rusange, iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe ubukangurambaga n'ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake Richard Kubana mu ijambo rye yibukije abitabiriye amahugurwa guhesha agaciro impano bahawe yo kuyobora bakayikoresha mu baturage kandi bagaharanira ko ntawe usigara inyuma. Yabasabye kurangwa n'imikoranire myiza mu nzego zose, gusangira amakuru yose hagamijwe kwiyubaka nk'Abanyarwanda, guharanira kumenya no guteza imbere gahunda ya leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Abasobanurira ko gahunda za leta zisobanutse kandi ko iyo uzishyize mu bikorwa nabi biteza imidugararo mu baturage, uwabikora neza kandi nabwo ngo bigatanga umusaruro mwiza uganisha ku mutekano n'iterambere rirambye. Aba bahuguwe ni bamwe mu bagize uruhare runini mu gukumira no kurwanya ibyaha mu midugudu no mu tugari batuyemo hirya no hino mu gihugu, bagenerwa amahugurwa ahoraho agamije kurushaho kubongerera ubumenyi n'ubushobozi bwo gukumira no kurwanya ibyaha bihungabanya umutekano mu duce dutandukanye batuyemo.
Reka tunyarukire mu mahanga turababwira ko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yashyizeho Minisitiri w'Intebe mushya ariwe François Bayrou w'imyaka 73 y'amavuko wagize imyanya inyuranye muri guverinoma y'iki gihugu cyahuye no guhungabana muri politiki muri uyu mwaka w'2024. François Bayrou umaze guhabwa izi nshingano zo kuba Minisitiri w'Intebe ni uwa kane muri uyu mwanya. Uyu akaba yarigeze kuba Minisitiri w'Uburezi muri guverinoma y'Ubufaransa kuva mu mwaka w'1993 kugeza mu mwaka w'1997. Akaba kandi yaranabaye Minisitiri w'Ubutabera muri 2017. Akaba kandi yaranabaye meya w'umujyi wa Pau uwo mu burengerazuba bw'iki gihugu cy'Ubufaransa. Uyu munyapolitike ashyizweho nyuma y'uko mu cyumweru gishize Michael Barnier wari umaze amezi 3 ari Minisitiri w'Intebe yatakarijwe icyizere akeguzwa ku nshingano yarashinzwe. Uyu François Bayrou asanzwe ari inkoramutima ya Perezida Emmanuel Macron, akaba asanzwe ari umuyobozi w'ishyaka MoDem ry'abitwa abasantre ritagiraho ribogamira mu gihugu cy'Ubufaransa. Perezida Emmanuel Macron amushyizeho yifuza ko uyu munyapolitike ukuriye guverinoma amushya atazahura n'ibibazo nk'iby'abamubanjirije. Umunyapolitike w'inararibonye mu Bufaransa ariwe Thomas Cazeneuve usanzwe ari umudepite w'ishyaka ry'abasantre avuga ko Bayrou ari umunyapolitike w'inararibonye ufite ubuhanga mu kugira ibyo yigomwa. Gabriel Attal nawe wabaye Minisitiri w'Intebe muri iki gihugu, ubu akaba akuriye ishyaka rya Macron mu nteko ishinga amategeko, yavuze ko Bayrou agiyeho mu bihe bigoye mu Bufaransa, ariko akaba avuga ko azi ko afite ubuhanga n'imbaraga mu guhagarara ku nyungu rusange z'igihugu ndetse no mu kubaka ituze no gushikama by'abaturage b'Ubufaransa. Ngibyo rero ibivugwa tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho hano ku Ibendera TV. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru kugira ngo zigere kuri bose kandi mu byiciro byose. Niba wifuza gutambutsa igitekerezo cyawe ku Ibendera TV ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00822. Nimero yakira ubutumwa butandukanye ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho inkuru ku Ibendera TV inakagaruka. Mugire amahoro n'amahirwe, Imana ikomeze kuba arinda.